Nakaliang kaseng Voice of the People Party VPP lyngba u General Secretary u Dr AJ Syngkon mentakasi kehenreu tarik u Iaiong hajar pulai kala leit ban aiti ka Dorkhas ya u myntri rangbah ban kyrpad ya u ban Pynlong no da ka special session khnang ba nyo ban Iatai Halor ka phang kaba iadei bat ka job reservation policy. Wan jadi gedung jongi te kedai baik halor bagi wan raf ke city ke ba kedai small magnai spokesperson jongi lu ke party ke ba kum ke party ni lashin ke rai ke jingelang ke jongi bagi request ya chief minister head the government ba convene ya ka special session kenapa kinyo ban ya kren halor kanika reservation ke job reservation policy te batang itahi ba ni na ke party o ya kini kacing ke city au pun le ke pedai nak ke benta ke ban Iatai banyak kren halor kini isu ke ba ketak ha ya ke japan real ke jalahi borok kami di Iatai suruh ban pembor usaha dah sur jumpa ba apa nama tadi itu yang mentah ingin nyat step by step kini ke first step ke bangi le pangi ye ke start dengan sarkar ba kan shim ne karai ke badai biang ke iba kali banle te yaki programs lagi ki jingtu ke ba adian pada insekan insek diplu shopi ke press halor kini atau dah liang parti ka approach ni mesti parti political party kerana pembor yang kini yang sarkar berkot ini special session halor lagi badalah pokoknya pusat rumah penuh. Hadu bentang kadang David kajing ada session dengan parti macam ini. Ini kita ki pemilihan keren berkiwai ini saya baik pada.